Amerika noneho yamanutse yifatiyemo iri kurasa Irani. Ibi ni by'abantu batinyaga. Iyi ntambara itangira Israel ndetse na Irani, nta muntu wumvaga yuko Amerika izigera ijya kurwana muri izi ntambara. Abantu twumvaga ko wenda Amerika izajya ijya hakurya ikavuga, ariko itazamanuka ngo ijya kuritera aho byabereye nirangiza irasane na Irani. Ndetse ibi ngibi twakomeje kubona Ayatollah, umuyobozi wa Irani, avuga ati ntabwo twifuza ko Amerika yakwivanga muri no rugamba, ahubwo icyo dukeneye wenda nuko Amerika yaba umuhuza muri uru rugamba. Ndetse Irani ikavuga ati kuko Amerika iramutse yibeshye ikajya muri no rugamba ikadwijandikamo, icyo twakora nta kindi, twarasa ku birindiro bya Amerika biri muri kano karere ndetse tukabishyira hose. Ibyo ngibyo twakomeje kuvuga ati hari igenda byatera ubwoba Amerika nibashe kurasa Irani, ariko ntago ariko byagenze, kuko itariki ya 21 ishiri ya 22 Kamena, Amerika yafashe indege zigera muri 3 iraza yinjira muri Irani. Imaze kugera muri Irani nta kindi, mwarabyumvishe yuko Israeli yakomeje isakuza iganya ivuga iti mwoka byaramwe Amerika mudutabare. Bivuze ngo arega buriya yaganyaga kubera ko yabonaga Irani yari ibamini nabi. Ndetse Israeli itangira no rugamba yumvaga ko intego yayo nta yindi ari ukuzikarimbura ibitwaro bya kirimbuzi bya Irani, ikabaca intege, kuko kuva muri Irani ujya muri Israeli harimo ibindi bihugu biri hagati. Israeli yabaga ibona yuko no muri Irani nta bundi buryo yarwana nabo idakoresheje ibitwaro. Ubwo rero baravuga batereka dukoreshe uburyo bwose bushoboka, ubundi turebe yuko twakinege Irani turashe ibisasu byaho, turashe aho bakorera intwaro za kirimbuzi. Israeli yaragerageje iragendera sa uduce dutandukanye twa Irani dukorerwamo ibijyanye na nuclear cyangwa se bino bitwaro bya kirimbuzi, ariko uko barashe kose hari agace kugira ngo bakarase byagoranye. Ako gace twavuga wenda ubwo buce kugira ngo Israeli basha kubarasa byagoranye, harimo nk'agace bita ngo ni Fordow, Natanzi ndetse na Isefani. Utwo duce Israeli kugira ngo iharase byarayigoye, kubera ko imimye mpamvu yatumaga bibagora. Irani ijya kubaka ibitwaro bya kirimbuzi muri tuno duce, nta kindi kintu yakoze, yaragicukura hasi kave nibavuga ngo kave itabumva ko ari za nyubako zirimo hasi indani, ndetse hejuru ari ubutaka utanabona nta kintu gihari, ariko wajyamo indani wamanuka uciye nko muri esanseri riveta ugasanga ni hasi kandi kure cyane, niho bagiye bubaka inyubako. Nkuko twavuga muri Amerika kari agace bita ngo ni Area 51, kari agace nakiri kureba hejuru ubona nta kintu gihari, ariko bavuga yuko hasi indani ababura ngo kari agace ni naho tekinoloji ya Amerika, ubushakashatsi bujyanye n'ibitwaro bya kirimbuzi ngo ni hari abukorerwa na handi. Mbese uramutse urashe kari agace ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita ngo ni Area 51, Amerika waba uyisubije ku isuka. Ni nako rero Irani nayo agace bita ngo ni Fordow, Natanzi, Isfahan, utwo duce dukorerwamo intwaro za kirimbuzi, ariko bubatse hasi mu ndake, hasi kure cyane nka metero zigera muri 60, ku buryo ngo Israeli yarazaga ikarasa, ariko ko yarasa kose bikarangira itabashije kugera hasi aho izo ntwaro zikorerwa. Israeli rero nibwo yatangiye gutabaza Amerika ibabwira ati Irani twakayitsinze, ariko ifite ahantu ikorera ibitwaro bya kirimbuzi kandi twebwe tutabasa kurasa ngo tuhagere. Abantu benshi bari bazi ko Amerika bino bintu tabikora, ariko kuri iri joro rya 24 bishyira 21 bishyira 22 Kamena, Amerika yagifata intwaro indege 3, ni indege zirenze bita ngo ni bombastic, indege zirenze bombastic missiles ziba zirasa bino bisasu birenze bya danger. Bavuga yuko izi ndege bita ngo ni B2 ngo zaje zikoreye ibisasu amabombe. Urumva ni indege 3 kandi n'utu duce twarashwe ni 3. Barangije baraza izo ndege ayo mabombe zari zikoreye na mabomba akomeye cyane arenze, kugira ngo wumve urwego rw'aya mabombe buryo arenzemo. Ngo iyi bombe yo bayirasha hano ntabwo ihita iturika, ikora iki? Irabanza ikamanuka hasi, yageramo hasi cyane, ikikora ni igiki, imaze kugeraho igomba guturitsa, kuko ngo izi ndege amabombe zari zikoreye ngo ashobora kumanuka akarenga metero 60. Nazara niko byagenze, indege zaje zikoreye amabombe zirayamanura, zimaze kuyamanura amabombe aramanuka akagwa buri hantu bateganyije,
bombe ikabanza igacukura, ntabwo yaturikaga. Yamara kugeramo hasi aho bumva bakeneye guturitsa, bombe igahita iturika ku kanya. Mu guturika kwa bombe ikiba ni igiki, ubutaka bwose buhita bumanuka hasi, kuko murabyumva ahantu izo ndake ziba zicukuye cyangwa se izo nyubako ziba zubatse aba ari ahantu hanini cyane. Urumva ubutaka bwose ni uguhita bumanuka bukajya muri uwo mwobo, aho inyubako zirimo zirarindibuka zijya hasi, ndetse ngo indege zakoze nk'ibyo ngibyo zihita zisubirirayo. Ibi byababasha Irani cyane, ndetse Amerika abantu benshi cyane hirya no hino bagenda bavuga ati Amerika ntabwo ari umuntu wakwizera, by'umwihariko ku bintu bijyanye n'intambara. Amerika ntabwo ari umufasha watekereza yuko yagufasha kugira ngo intambara ihagarare, kuko Amerika ahubwo ngo irimo irakora iki, ngo ikirimo irakora ahubwo iri gushyigikira intambara. Ndetse ibi byabaye ubwo Donald Trump ubwe yari yitangarije ati ntabwo tuzarasa Irani, ntabwo tubishaka pe, ndetse tugiye kuba duha Irani ibyumweru 2 ibe yitekerezaho, tube tuganira turebe ko zino ntambara zahagarara mu bintu mu buryo bujyanye n'amahoro, mu biganiro, mbese apana kurasana. Ariko Amerika ntabwo ariko byagenze, kuko Perezida Donald Trump icyababaje Irani mu gihe bari bicaye ngo batekereza ngo ibintu wenda bavuga ati Amerika wasanga igiye kubwira Isiraheli, wenda tukaganira tukareba icyo twakora. Amerika ahubwo yahise ica ruhinga, aho Irani yatekerezaga ko Amerika itabataka pe, cyane ko bari batangiye kuvuga ati Amerika ikirimo irakora kugira ngo ireke izi ntambara zahagarara. Ahubwo Irani yakoze iki, nako Amerika yakoze iki, yahise zoheza za ndege 3. Ubwo Irani yarizi yuko ibyo bitanaba babikoze mu gihe abandi bari bazi yuko bari mu nzira z'amahoro. Ndetse indege za Amerika bakimara kurasa abantu, Donald Trump adaciye ku ruhande yakoze iki, yahise ajya ku mbuga nkoranyambaga, arangije aravuga ati tuvuye kurasa, ndashimira abasirikare bacu, tuvuye kurasa Irani, turimbuye ibirindiro byabo 3 byakoraga misile zihambaye cyane, ndetse abasirikare bacu ndabashimiye, n'abasirikare b'igitangaza, mwakoze mw'abasirikare mwe, ntago musanzwe. Yongeraho ati bidukoze nta kindi gihugu na kimwe ku isi cyari kubikora, nubwo tutazi ko koko nta kindi gihugu na kimwe cyari kubikora. Donald Trump akimara kurasa yavuze ati yewe turabakoze, noneho muze tujye mu biganiro tuganire. Ibi byababashe Irani bya danje, ndetse Irani muzi itagivuga nyine amagambo menshi tu, mwarabibonye buri Amerika nabatwitse na Isiraheli, uburyo wareka manze mbereke impamvu Isiraheli na Amerika ari abatwitse. Mu gihe muri Isiraheli abantu bari gupfa, abana batari kujya kwiga, kwa muganga huzuye inkomere, abarwayi ni benshi cyane pe. Jowundi perezida cyangwa se prime minister wa Isiraheli bamwita Benjamin Netanyahu yagiye ku mbuga nkoranyambaga aratangira ati rwose twihanganishije abaturage bacu mu kubera bino bihe turimo bikomeye, mwihangane dufatanyije namwe muri izi ntambara turimo turarwana twese turabibakesha. Ariko yongeraho ati kandi nanjye n'umugore wanjye biramukomereye bya danje, n'umwana wanjye, ati kubera ko ubukwe bamaze kubwegezaga 3 inyuma b'amagambo. Impamvu hano hantu ari abatwitse pe, mujya mubona Donald Trump ejo bundi atongana na Zelensky, ubundi nirimba abwira ngo bano bagabo ni abatwitse, yaba Netanyahu yaba Donald Trump ni abatwitse pe. Mwarabibonye intambara yabereye muri White House hagati ya Zelensky ndetse na Donald Trump. Ibi nibyo Netanyahu yakoze, byatumye ngo abaturage hafi ya bose bajya mu mihanda batangira kwamagana bavuga bati uyu muntu tuyoboye ni umuntu nyabaki. Ibaze umuntu ubabajwe nuko umwana we ngo yegeze inyuma ngo asubitse ubukwe bwe inshuro zigera muri 3, ngo byanababaje n'umugore we, mu gihe Isiraheli abantu barimo barapfa, abandi bari kwa muganga, inkomera ari nyinshi. Niyo mpamvu bavuga ngo bano bantu ni abatwitsimwo ukuntu. Donald Trump yavuze ati ndumva noneho twajya mu biganiro. Sasa bidatinze ntabwo Ayatollah ntacyo yigeze avuga, ahubwo minisitiri wa nyinamahanga wa Irani yahise ajya ku mbuga nkoranyambaga avuga ati tutavuze menshi, ibi bintu Amerika yakoze turaza kwihorera, ntabwo biri bugende gutyo gusa, ndetse Amerika niyitegure guhura n'ingaruka zirenze izo yaduteje. Murumva yuko ubu tuvugana Amerika yarashe kuri Irani nayo tuzi kirenze, ndetse ibaza igihugu mu gihe Isiraheli iri kujya hari gatabaza ati Amerika nidutabari, ariko nabo beshe Irani yo ntanubwo yigize usaba ubufasha. Kandi nongera kubibutsa ngo Putin ubwe yarivugiye ati ntabwo Irani iradusaba ubufasha pe, kandi ni inshuti yacu yakadasohoka, ariko niba udusaba
tuzaba twiteguye kuba twahita tuyitabara ikitaraganya yatsamura duhita tuza. Ndetse na n'Ubushinwa nabwo ntabwo Irani irabusaba ubufasha, ariko turabizi ko Ubushinwa ari inshuti hafi ya Irani. Ubwo rero ntabwo birarangira, dutegereje kumva icyo Irani iri buze gukora. Ndetse vuba ikiganiro ngiye kuhita mba nkurikizaho, ntabwo Irani yatuje ya ubu tuvugana muri Isiraheli amabomba ari kugenda anyuranamo, abantu bari gupfa ku bwinshi nk'uko nababwiye. Arega ntabwo ibintu bibera muri Isiraheli kwemera kubitangaza, ariko ntabwo bisobanuye ko Isiraheli abantu batari gupfa. Inkomere ni nyinshi, amazu yasenyutse, ndetse Amerika ubu ngo yarashe iragenda, ariko inyiturano iri kujya muri Isiraheli. Ndaje noneho turebe ibino bintu impaka byateje muri Amerika, ku buryo abademokrate na Amerika muri rusange n'abaturage ba Amerika bagaye Donald Trump bakavuga ati ntabwo yakabaye yivanga muri zino ntambara, ntabwo byari ibintu bye, ibi bintu Donald Trump yakoze ntabwo ari byo. Ndetse nyuma y'iki kintu Donald Trump yakoze, sinzi ko hari ikindi gihugu ku isi kizongera kwizera Amerika, kuko Donald Trump yakoze ibintu aciye inyuma. Yakoze nk'ibyo yakoreye Ubuhinde na Pakistan mu ntambara y'Ubuhinde na Pakistan ejo bundi ubwo barasanaga. Donald Trump yabyaka nyuma akabwira Ubuhinde ati mwihangane, tubafashe mu mugongo, tubari inyuma. Yarangiza akanavuga si Pakistan murekeraho mwirwana. Noneho uyu mugabo icyo yakoze kidasanzwe cyatumye abantu bavuga bati ese uyu mugabo ibi narimo kuvuga nibyo cyangwa ni ubugambanyi bwinshi nyuma y'ibi ngibi. Amerika niwe muterankunga mukuru w'ikigega gishinzwe ibintu bijyanye n'ubukungu ku isi hose, bita ngo ni IMFI. Ndetse icyo kigega Amerika nitangamo amafaranga menshi bya danje. Ariko byagenze gute? Mu gihe Ubuhinde bwari buhanganye na Pakistani, Amerika yagize itya iragenda ihita yemera yuko Pakistani ihabwa inguzanyo y'amafaranga yo gukoresha mu rugamba bagura intwaro. Ari nabwo Ubuhinde bwatangiye kuvuga buti Donald Trump ntabwo ari umuntu wakwizera pe, uriya mugabo ntabwo ari umuntu wagukorera ikintu ngo utekereze ko icyo kintu akoze ari ikintu azakomeza. Ibyo rero yakoze ni nabyo yakoreye Irani, ubwo yari yavuze ati mwihangane ibyumweru 2 tube tuganira turebe ko zino ntambara zarangira. Yakoze iki? Ahubwo yahise aca ruhinga arabarasa, ubwo Irani ititeguraga yuko ibyo ngibyo byanaba. Ndetse ubu tuvugana Irani irimo rarasa muri Isiraheli, noneho nta mbabazi cyane ko Isiraheli nta n'uburinzi gifite. Bwa bwirinzi bwayo bwamaze gucika intege. Ejo bundi dukora ikiganiro nababwiraga yuko isigaranye 40% y'ubwirinzi bw'ikirere. Numbaza ubusigaranye kangahe? Ndaje mukanyana numbabwire impaka bino bintu byateje muri Amerika n'abaturage ukuntu biroshye mu mihanda barimo bamagana Donald Trump, by'umwihariko abaturage bo muri Amerika. Ciao, nimukore subscribe, njye ndacyari kumwe namwe. Kandi YouTube yitwa The Leo Magic, niyo YouTube yonyine mwasanga ibiganiro bicukumbuye bimeze neza, zira zindi YouTube zirababishye. Ciao.